Me panye fa ke wo fe ke fe wo wie ga. E fe he hu no je. E fe he no je. We are in Greater Accra, so I'll speak Ghana. E fe he no je hu ye Ghana. Ke akan yo jibojio, fantan yo jibojio, e wa yo jibojio, o je not ejio. Ko obile awie o manwie mo. To Emra sebe den chiame. Anope me dawase. So mama kwenya na me kire madwen. Ewo sa ekwen se Ghana fo nkwala ebeka twi ya na brofo kasa mu nso no obi antimi nsisi wo mo ombetimi akakasa no fefe me dawase. Sama o nja o mboa o benmedusu ama fama ba fe kamba dina fe na nya mbere na ebo anzama de kekere be kwasu Ghana no na menimo fa nko wi na fa buka so etienika wo kerba uba ameshi anufa ne ne shi kwankoma ne ne shi bimo ba ne ne shi Hausa mama yaka nasara sanga kare nasara ni kia kwa shio. So ndamashi, thank you so much. Well, I want to say Mikrom I have one southwest for Yansu Yabeka Bra Yebedru Abu Bia Yebem ewo wiase afa na nyina onyame onhyiraye. So honorable Mr. Speaker, mbo nsoro zan wa be farafara mbo kan kwen of duma zan wa be farafara mbo fafaduma zan wa be farafara fafariye tonle to party to komala zamhe to zamhe fafare to party baba oya to mi non to koma babure osaka pal baba yeto baka mina ba yezie to we minuanom ndanyame asese nda dadue manya kwanya meka bono ewo Ghana Parliament ma abono fo nyina be temenka so rehie da be low ranger ya bompa ese nsese abe yese ye nyina ye de bono kasa ebe sua de ye de aka ne bible ne ye de aye niema wo ye school abusuafo ho wo bono mani ma ho wo sika ho wo afade a ho betima aboa bi ye amfa ne ntoboa ne nimde na ye nhwe se ye kasa no ye ne beje ho ye de adijuma ama Ghana fo nyina ho se ampa ye so ye wo kasa bi. As I listen to the debate of honorable members. Right. Eti yansha semfia say. Now, abusuafo mame fa ade nto ane yanka asem. Hwe yenye serious won. Yenye bold kakra yema yakoma munye du. Wo de ka nokre. Wo de hwe the energy. Wo de hwe ahoden a wo de ka wo kasa no. Wo de hwe wo di mi na so wo ye obi a meta yi parliament asem kire wa. On so wo de anigye ne ahoden. A wo de ka wo krom kasa. Bacha wo hu ya na comment section abusuafo. On se yakase kasa yetumi o maame ya tachere makasa yetumi na no ene bema wadwene atimi awra ne fast akontemtem na wonim bruni wonim pa ohunu se mesesa wo kasa esesa wo din a medi wo so akosi se wase behye bruni nim from colonization onim se mesesa bibini kasa mesesa na aduane na mesesa ne din a medi ne so ache na mede ne bɛyɛ adwuma baabi a yɛdu no yɛ mpanimfoɔ no yɛsrɛ mu pii mam monhwɛ ne yɛ no mo ama yɛankɔ kasa ntia mo fi sɛ yɛhu ne sɛ bi mu ahyɛ da yɛkasa sɛsi ai on record me na wɔkasa sɛsi ai Ghana ɔmo se yɛwɔ 80 different languages Ghana ɔmo se yɛwɔ kasa nko a 80 languages. But sa 80 no oped ye kan kese aye babia ye kan eye the Akan language. Ghana Akan language and ye kan babia. Yo 80 languages pe wo na emum emu baako wo yi nipa no a over 80 to 95% etimi kasa no eye Akan language. Now yenko wiase foforo. Yenko baabi te se Germany. Yanko Germany for ewo kasa bebre mame hwe Germany almost statistics na me hwe ade 1 2 there be we nye Germany me pese
ene me yesters nyina na yehwe obia enema a omutimi ye. Yeah, 22 of them. Okay. Eti Germany ewo kasa omse omo kasa nko abese 1 2 3 302. Okay. Germany wo kasa baako bese 30. Nanso so today kasa wo nyina agi atom a enipa 95% of population etimi ka eye the German. Enso wo kasa bi te se Serbian. Wo kasa ni bi te se no say 0.9% etimi ka da kasa no. The north of Frisian. Omutimi ka North Frisian land. Ena oka kasa bi no so 10,000 people timi ka. But wo nyina agi atom se German no ena 95% of them etimi ka. Ohamu ochichemu a eduokunu num etimi kasa na yefe ne German tin ne omu nyina agi atom. German no enso omu kasa ahodo be se eduasa ena eka. Now yemfri German na yenko India. India wo kasa baako 300. Yemfri German yefe yenko India. Enyi yenko an ye wo kasa wo. Enyi yenko an. Now Ocha dabi we China. Mami yenko India mransa. Ocha India. Yes, India wo kasa baako bebre nemum wo mu kasa wo mutimi kanon. Meba. Yes, wo mu national languages ana say kasa ifru o ma metakrama so baako 22. Enso wo mu kasa hodo be say 102 a wo mu nyina ati ewo wo mu kuro mu ho. Nanso so wo ma gi 22 na atum say eno no mbeka. No mo ye official eye Hindi any English. Ena 22 na aka nyina no eye wo mu nyina wo ma gi atum. Enso India population ebru 2 billion. Yes, India population ebru 2 billion. Yes. Eti ohia eti anu you see we are China. If you are China. Yenko China. India for those China. Enye yenko awo. Now yenko China. China for no suni. China for no suni. The official dialect is Mandarin. Nipa ni na kasa e friend poton ho a more than 70% etimi kasa akasa no. Patriotic percentage no. Ohamu abupan aduoson. Ohamu abupan aduoson etimi ka Mandarin or poton ho a. And so China no ewo kasa baako say China wo kasa baako ahasani mi no 300 languages ena wo China wo. And so wo nyina agi atom say poton ho ano enipa 70% etimi kan dia. There's no need to say ye de 300 languages betena kuru no. Pachuti eni pa wo. Ye wo tiny ahwo ye free mu emwo wo. Ye de eni 80 pe. China de eni say eye 302. But womu say womu nim say nipa no 70%. Wo hamu abupan aduoson etimi kakasa ye friend poton wo abro ni friend womu kasa ye friend Mandarin. To womu nyina agi atom say mo ye nyina enka Mandarin. O say onti ase on. Okay. Yenko yanum fo krom England. Yenko England na mehwade. Yes. Oko Englanda. Womu hwehwemu so me say kasa ahodo wo England ye 14. Nanso womu nyina agi atom so mbeka English. Pacho mo am UK. Oka wo UK brofo nkwa na omuka no ho ana. Dabi. Enhwehwemu say according to UK it has around 40 indigenous languages spoken across the country, with English being the most widely spoken. Anambwana. Pacho omuka sani bi ni Welsh and Scottish Gaelic recognized as official language in specific regions. Key points about UK. So on which I say one more Kasabaku 14. Britain for no one more Kasabaku bear 14. And so when I to say Mumianka English and Ambuana. More Britain one patch ya Maminton Kawai. And young Kwao. And young Kwan. It yeah, Ghana almost you would say 80. Ghana was say 80 languages. Ghana 80 languages. Oba emu almost 80 to 95% betimi aka kan language from the south. Enipa ni nyina betimi aka. Ede ne si ye ho kwan say chinchina ye yadwen say ye ntiase one interest ntia. Abusia utie me mane ha wo. Na wonim broni kasa ne yaje agyenam emfe nkose hwe. Britain fo no a wo mo yaje wo mo kasa agyenam no mo krom
wɔn kasa around 14 different languages. And so wɔn agye atum sɛ yɛbɛka English. Ɛdeɛ ne ba ya yɛn nko ano bibia na yɛagye gyina mu bare enti sabi yɛntimi nwene ho sɛ broni wɔde kasa esum yɛfidi ana yɛntimi nwene ɛnkɔ akyiri me na wɔkasa sisi hwɛ adeɛ wɔ ha me na wɔkasa sisi hwɛ adeɛ President Mahama minister baako ɔsɛ deɛ Chinese language to be introduced in Ghanaian schools wo deɛ hwɛ o me na wɔkasa sisi akwa wɔ yɛ osi wɔyɛ Oko Central Regional wɔno na yɛ education director wɔ hɔ ɔse ɔbɛyɛ ma yɛagye Chinese language ɛde aka school system ho wɔ Central Region ɔho yɛ adwene wɔ yitrim so ɔho bibini adwene papa yɛ wɔda ha yɛ wei saa kɔ yi hwɛ ɔse ɔno ne Chinese fo akɔhyia aka akyerɛ ɔmo sɛ ɔbɛma yɛ enroli Chinese language in local Ghanaian schools. President Mahama adamfo no so hu de ɔmo yɛ because ɔbɛkɔ akɔsrɛ sɛ sika firi China for ɔho ade ɔmo ɛkɔ ɔmo de yɛfa so ɔho kɔ ɔmo de yɛfa so Chinese ni no ɛtumi aba lobby ɛka kyerɛ wo sɛ we are setting up a Confucius Institute Chinese ni no pɛ sɛ ɔdidi wo so nti no schools bebree mo a ɔbɔ mbosia no ɔba no obi ani school the system be a friend Confucius Institute a project Chinese culture Chinese language Chinese power dominance na what they do so na yenya tibon koso empanimfo bi say ye koje Chinese kasa abeginem hey Francis me no ya adwen eba ne say dia ani asantefo mo prepare ye beti ye ho afri Ghana no fi say wo koje Chinese kasa abeginem na ye wa kan kasa ema nipa nyina 80% etimi ka kan kasa wo se won tiase na yanko parliament mra bema yi o kan sembi MP we ya analysis bi ohun very important me pese wuti na untie sa MP na analysis a wo ye yentie aduchum yentie no na yento aso ase ye wi a MP bi wo kyerepone o kan sembi na yento aso regarding the International Day commemorating the mother tongue. Mr. Speaker, as a former Minister for Education, I'm deeply aware of this issue, the opportunities it represents, and the challenges we face as a nation. Mr. Speaker, as a member of Parliament, when I go to my villages, nobody is complaining about the fact that their children cannot speak their language. When I visit Bonkoko in Bosomchi constituency, no concern. On the other hand, when you meet colleagues and you visit the homes of colleagues, you attempt to say children, that is when you realize you have a challenge. Because the child will look at you and have no clue of what you are talking about. No parent who doesn't want their children to speak their language. But we have a challenge in this country. The lack of policy on second language acquisition, English language acquisition, then triggers this rush of parents sending their children to schools where they will only speak English. Sending their children to private schools where the language of instruction will be English, because the mark of success of a student is measured by how well and eloquent they are in the English. That parent, they are making investment in the future of their children. The language of instruction, if it's in English, is what they think will accelerate them and make their children do well academically. Mr. Speaker, when you go to countries like the United States of America, there's a policy that regulates English language acquisition for students. Na the ayame kakra say, papa ya oka say, watena America be say 20-something to 30 years crowd, papa ya okasa. And so once a one pono ho da adwo asafo America 6 months. No ye ino adwo asafo samo kai no. No ye ino I got it. Me nua ba ntina me pese ko akofa ne video apro ne video. So no ye I got it.
Adwoasafo kɔ America 6 months. No wɔyɛ I got it. Adwoasafo, the whole African star bao Apostle Kwadwosafo ba Adwoasafo. Ɔkɔ America 6 months. Na wabɛtena Ghana media so. I got it. You know, I got it. Educhum, watena America, ebru be 30 years. On brofo oka. Ushia Ghana ni bi, onam kona bi, ushia na opeso oye no so ya America ni. Ghana ni bia wo free butoku baabi na wadu America ushia no a, no be mesi me hu bia na me koma pa, me hia bia ho na me koma. Me hwe na ni na me ro chechire. Hwe da wo gina wo chechire. Eye ne say, e wo pe confirmation. Wajimi. Enye brofo kasa brofo awoka. Sa woni nyansa. Me anwe ho. Papa watena America ebro 30 years. Ne brofo ka na oka Ghana for brofo. Yenkuye no nti no. Wo be make point bi. Who come from homes where the English is not a primary language. Students are assessed annually to see if they are proficient in the English language. So parents feel comfortable speaking to their children in their mother tongue, knowing that their children are not going to be shortchanged in the education system. But if you look at what is going on here, at the Ministry of Education, where we have encouraged the use of the mother tongue and actually the official policy, what we realized was that the children cannot do fractions by primary 3 because there was not enough vocabulary in their local languages to teach fractions. But if they were in a private school, primary 3, they will be able to do fractions. We have children who are walking into high schools where they don't speak any Ghanaian language, and they are Ghanaian children. We have students graduating from universities, they're going to practice as medical doctors, and they cannot speak a Ghanaian language to be able to have a conversation with a patient who cannot speak English. So in our middle class homes, there's a challenge. And unless we have an English language acquisition policy in our schools that can assure the parents that irrespective of the fact that your children is being taught in your local language, you can still master English. So there's no cause for your child's future will not be at risk, given what the speaker spoke about, the two speakers, when you can speak 2 languages. So, Mr. Speaker, as we commemorate this day and as we look for the way forward, I think our education system should look at English language acquisition. Right. Eti, where you educhum? Yes. Yes. Bosom MP. Na wo chechire mu ase saa de no ayeye no ebe haye nti yemfa ho adwen na mamemfa chirepone MP wo beka sembi na mo de me se Adwoasafo ne nkrofo na mo pebroni confirmation a mo ye agare no wo Adwoasai ade a wo ye wagu papa ni mo ase papa Kwadwosafo kantanka oso ya African star wi asesa ni no oko America 6 months Adwoa lawyer and now be and as media so no more settle up and now minim de buy now obi Ghana near MP or America 6 months pay na I got it we nikani today hear me ahun see ma wani nwu say untimi nka okrom kasa wo eno na yesa wo wani wu ho ma wani nwu se wuntimi nka okrom kasa enya sa wuntimi nka brofo na Chinese brofo no wo kana bi be fam ana fam eye papa wo kaka bububu na ko wanim eno ano no na mom okrom kasa de kan pain ento na yese esremfo omo ye pempefo te ye from mpepefo omo ye pain esremfo no omo ye painfo ento omo kasa omo din no eno omo ho se to omo ye pain enne obi a wo ye pempen wagye brofo agyinem enna wo wagya wo kasa ho obi a wo ye pempen a wo ni pempem ni o a wo free stream wagya to ho sami obi bie na no na o ka brofo na me se
nipa no bia no okasa me kasa otetwi a obia no so okasa me hu so otumi ka otetwi so obi bia no so okasa no okasa won tetwi kura ne kasa keke o ka brofo bo so otetwi na won tetwi se me say o kasa a wotie mu ena ma wotumi ka brofo na wo ka no now chireponi MP ohun wo ka sembi ti ha sei people in Africa and that of Ghana, we are mostly have the perception that somebody accurately speaking the English language is a measure of intelligence, which is not the case. People think because of inferiority complex, and they believe that once the child grows up and pick up and able to speak the language, the English, grammatically correct, that child is going to be a smart and intelligent child. In Ghana today, you go to schools, and in the classroom when children are speaking the local language, the teacher tend to discipline that child, saying, honorable member, Mr. Wadi jina hamame, wodi ukasa na wakameni aje ho pa. Aun se o kase asa wo ka brofo na wo ye nyansani. Obi obekasa bia no nipa no wonwene. Brofo kasa enkyere nyansa wo ye. Eye obi kasa na wonim ka eno ano no. Enu nti na mode saade na ka nipa bebra hye. So na yaso na edene. Yasum edene se abibifoi enkosi dabei. Yetimi boka kototo cars di ma MPs na mode dem. Eti translator gadgets amubeto ahye dem ho no muntimi nye. Hwan na ka cho samo nsamo boka kasa mbeka abontes fonti. Hwan na ka kire mu. Sa kan kasa na ye nyina ya te ase se 80% to 95% mi kasa no a. Edi enti na mon kasa. Edi enti na mabroni edi nhye de constitution bi aso mo kon say. Oh, yes parliament die. Yemfa brofo kasa na nkasa enti die. Sa na ayede. Na mibusa mo kasa baku. Ye yemra enipa na yemra na se emra na ye nipa. Ye ne yemra enti mra na yebetimi asesa no. Enti se standard orders ni mu say esese ye de English na kasa. Edi enti na today yentimi asesa no. Ya yesi ye kra ya bre. Sese no yenti ase. Na onim ade ba ko egu ye ni mu asene se broni pese ogu ani mu ase o ridicule. And one say the local language na ya ade tantanta be today esesa muja esesa mu ye local language na mo kase the original language. Honorable members Mr. Mo nyansa ni ba ko fo nko atiri mo hwe broni o pese o ridicule ano ye o sa o pese o rubbish wa o pe di bi no de ato so na asa wo ye kitikita ade tantanta bi. Some be kase local language no media mi susu say mon kase the original language eno na e better. Some be kase local language mon kase original language eye papa brofo na mo kan ye artificial language sanity. Some de sa adwene to mo matiri mu a afei wo mo rohye empress o meka brofo obesua brofo ne say me tu kwan a anasa me ko ba bia na metimi aka eno ano no on say MP o kasa odi akukuduro akura ko school ane ye bono adaya waka dai waka vernacular ombrofo kakraka bi stop speaking vernacular ombrofo omri atoso pa me say yaso na edin edi busa ho say eti enkosi da benti ye twa say hwan Allah Jesus ina omunsi fom no meka ncha say before mo bra so say mo bedi mo so o madwene mu ansa sa mutimi di mo so o madwene mu a mo bedi mo so ofese ka eti just hwan na meka nchire ye ha na mutete parliament ho na local na critical local critical sa na de ache na wo pension wo wuko enkosi da bay broni opese wote wase ntini wo kire one kasa se be ya wo kasa obete enya bibia ntia enya hwe no odi yeso no ena ohun se mansesa nkrofo e kasa o mukasa mamente enu ntina today China ayedene sa abrofo betimi akontrol wo mu because China no ni se obeka no krom kasa o kasa wonte na why confused just o koture no obi ena watimi translate a kire wo tie ntu sa untre ni pa no ye no okọ tina China for no kọ no
Omukọ. Yay, Jodaki. Oh, Jodaki. Ahumete. Yankwenim. It is a vernacular. It's not allowed. Only English here. These are the things that discourage our children from learning our mother tongue. We must do away with this kind of training from our homes, from our schools, and even in this chamber. When you interact with your colleagues and you try to learn he or her language, if you make a slight mistake, they tend to mock at you. But if you speak the English, the German, or French, you are considered as a very smart person. That is not acceptable at all. We must show that Africa and Ghana, we have our own language before the migration of the German, the French, the English to Africa. We might hold strongly to our dear language. You go to some families' homes, like the former Minister of Education said, when you greet them in their own language, they respond in English. When you try to interact with the kids in their own language, they respond in English. Meanwhile, the mother, the dad, they are from the same tribe or the same. Okay. Mamin kola ne so hon na owusu abwaje wo kira de wa America hon. Enkomo enro ekoso parliament ya MPC enro mo de ahoden ne ane den ka wo mukasa wo chese said eyaw ne yedi wo nyina nyim se ade ne ha adwen enya wo kambrofo na kira so nyansen. Mamin ko owusu abwaje wa America na mi musana so owusu abwaje wa da mamu akwa ababa the reason shows so. Opinion. Right. Dabia ya na uta post to promoting and answer Ghana who dawuro traditions and culture. And they na ye di nkomo fa kasa ho. Say akopie parliament and ra o ma sori agina chese MPs no ne bebre no di yaw se as will become brofo na chese we nyansani o mo say ba bia do ne de. Esese ye hyase. Now ye kan na me the statistics bebre atoto so a kire America, China, obi ebi mu kuta kasa be 300 ne ye chen so ma dia to see ye nkan we India ekuta 120 so almost yen come you we ye krum die we England no kra no mo de kasa be hye ko mo kuta 14 so magi English na atum a wono mo ka also ba do tesa asem we wo sa nema we mu a asambe na wo ka kire me ne matiefo da ko kom sempa me chia oni watiefo no afefo ina kasa ayitumi so da to be bi kasa yemframa kasa yitumi tumi wo kasa ani kina ban fo be ka kire se refu kromu aben ya wo yira bedwam no ye kasa ko a aben ni kina wo ma kasa communication no kure ebi ni asaye sa wo yikrum sebi ko to so bi sa agbaja me mi ni obeye freni obi free frama internet aibi aigwe e kono osa bobo a me hu bi fit obeye mi nu yankreni no kure e kono osa kitona ado a me kasa akaketeni ado a oseri bi mi nu asantini no kure se kasa no ana asana wo sa no ka bibia kire me ma me fa ado ne kita nim ho asem ye sa ado na kita ahwe ado asem na nipa ne esa no kwa no o ka bibia kire wo intu gina ohini bi anim a nya asebia na betimi asa yemfa emra openso ko enkramem ne yen na no pena na nkran gamanche ozo ohini bi besta ase modu emi kro jama oyi niche ekiri na o ka bibia kire no teno je se kata tumi wu nti ade atumi wu so de yemfa ni agro nti sa ade atumi wu na ka je sa mento me de entwene nkofo bi dia that means ma tumi o mi mu a kire se me ye Ghana me yemfante me yokrobon ma tumi na chese me ye Ghana ni na to atwena ka kofo obi die kana besa o kire mas ma tumi atwen ti kasa ye tumi ma tumi atwen aka kofo bi die nti uto kasa twene kofo obi die watu tumi atwen enti kuro ye fe America me kam na me koyen sorry ye kasa English and go be say English dia ke be credit ama ko siburi o free English gojime e England for but me do o ka jam say we are using American Standard English. I was like, hey, na go voice ana moti na da be ni American Standard English. One so akire wo say onu so wanya ni tumi a wo ni borofo
I mean, take that American Standard English. Me say your 1 or 2 words go any English, you know, a boy braka. For example, English because you believe say trouser, American never say pants. By a gun, a pant, and inside the show putonas in the air friendly pants. This will be an idea. Of the American Standard English. One man who shall say a children will be familiar with because you need the friend English. Got American Standard, and there's a more actually. Because you need best spell color COLOUR. American being COLOR. Where you never favor where you never by your words what you remember or no for you and no friend American Standard. There's a choice of missing me to me. Because me found there now, we to be na me dey you want message my brain me to be na say. Ebio edunti krom ho asem kora koye nsokra en fa won ni paper kro mo kwotwero ye won kora bi wo ese mo de butumi wo brofu mu esua nti ebe ma mo dictionary se bi amobati kasa na bi ama mo nase ye nkan kire ne se ye echinchin na wo sa wo te brofu nti won te brofu akọ ye ma the dictionary say the tie ye wa kora bo kora na brofu kora won te ye mo se oye from English as second language omo east of or honey 114 ti san kwa no your head foundation afon a translate asem nyina ko de kudum kasa to betimi ba me class or buy one table of Spanish in kwan oka as they say wo china de ma netie nya bofo na so be chira de o ni kudum kasa inti assignment bi a me bia no me copy a o se me de ko Google translator no translate ko akura ni kudum kasa na me de send no to oye Arabia na mo akura bo me class pasun me ya ono free so free Asia baby be in na Nepal ni India o baby I was say me kwabi peni kurom kasa na me de to onti bi bia sia no agogo e de aba kire me say na ko brofo no mati na me de ama no obi an show bi te kinkina ko na nka brofo a enyema no bi ka san kire mi kurom ha me ho na English madam ka kire ma me bi say on to Spanish book we am here join Hispanic community Hispanics does over on top Spanish storybook Mark Rano and King Kind with you and on top Brofu Manning Kind was on top Spanish book. And Manning King can only in kind of room custom more with you. No best school with your Bonama and Tiasiana Yepe. But by a direct opposite. A chronicle school, your trouble can see speak English. Yes, he do to me influence him. Was I be group you from Aminopa, Quakuture House School? What did the teacher teach you? Brofu and he no started Tata the Banu. If he to me back at the a year, yes, you hear by them go school a channel was a channel DB. A DB say a DB after Kaya say a channel one krum casa. As I take us about Fena DB. There's a one perception idea would have running Timu Krumo to whom you krum casa say the Ete Hamepa. Namsi Enya DB. A you krum casa a casa America. Tim a few minute bound cabrofo. Mean cabrofo Jammy Bowfi. Memedian. Macron will say, and only the year to me and Yan Freno a DB. You go school speak English. Ya jiwu to me everyone say because okoton pe because okoton one man so okoton one man okoton so okoton sun anu mesu no okoton one man aka je okoton ko school ngo so anu mesu waji okoton to me everything say ma onye okoton bio because you see culture is the way you speak the way you live what do any awudi wo kasa wo ka ene nipa bia be say se nipa hye brede ne da tia se san ne defend culture na mamre ti se me kasa me ka e kire mamre ma me hu se bi dimu se me ye Ghana ni na wo za ka kire me de wo yi sa kasa na firi me su no bi dia abre me a wase sa me hye brede wase sa me da achi nipa bia ne nim de ne nyansa obo me no de sa de we ma me to identify me say kasa we if you grow e fend Ghana te ma wo ye Ghana ni so be ka kire de wo yi sa kasa na firi me nsem me nka obi dia wagye my identity e firi me nsem se me kwa abrochi na me hu nuam ka se tete ti se me kan kan be ka se me Ghana ni mai ma bobo se me angulani me kwa bobo se me asantini me ko ma bobo se me pa me kan ka se bobo se me Ghana ni into kasa na identify or choose what identity into so we are just kasa no bi kasa ma you have taken your identity and prove is empty why are tete huru why are fine or so you want ma so you want ma it mean who said the wind of change be able kroma mi hunu last year time I for no share so mo ko we na we ko there ba no we akon na hina ba tumfo na mfantin nsem and from bi ba e di unity bi ba into her last month abranti e fe ni pole wu ye no he kotokoni as aka bo master into wind of change bi asha se e bo kakra kotokoni has one enemy there will be a town be kan wuti abu kotokoni as aka wuti abu me the Ghana league ni na break you be am bo Ghana bi because kotokoni ase mu hihye nyoma ya yembo bura mu nkobo mu hihye nyoma ya yembo ti sa wind of change na dey ebo ti bi na habo ewura parliament wono
That way of change. Right. Except 5 years ago. 3 years ago, you need to come, but any shall see social media. Just saying from a papa be boy, bomb fire say, and to us until Krobia Bashad is a walk, Kasa, or baby a Moshiano. Let us say, Mwangasa. More identity, the children of Ghana form, and I'm whatever. Last one, and the last year, council, traditional council for committee, don't know the brofun and I'm a I for look because hey, we are two no and I'm more come with it. Now, I for Ghana, traditional leader, traditional rulers, you subrof, number of hours a day. It is a parliament, one of cry, I get to say a couple of no, Obiasha say a kind of crew because a just a wind of change be bar. In penny phone to us on courses and then my dim say Ghanaian the identity. Right. A job Mamusa way, Utra de America, Mamusa. Utra dientina man ye kurasini so binti min kabrofo aso ye kurasini wo ye kurumona. O kan kasa so ye buni so we de naninte. Ase no obi kabrofo so na kira ase wo nyansani. Utra de na akeka buama ye duru sa ho no. Fidie bia kosibuni koko sumi ya ohun se kuntuhwe be kɔ nchi. There will be a time nipa entimi nkodi nipa so biu nti enne enye se ne biu chena beda ne chena na chena chia da ne chena chi nti yensuma fidie bia be nipa ana bibini ana fa se Ghana ni ebe luku da opon no akasa ho se obebre ne ho akasa ase no waji obi di atum nti wo hwa mo se obi China ni aba Ghana na otu potun kranyo potun fatun ni ani age ba wo konkon koton nyuma on fa ho because if die yesu mu say wo de ne inferior as hu she den hia nti yan ko ye chin ko 1828 because bro ni ba Ghana na ye friend Andreas Rees no me Denmark for the dance omo ba ye no ma because of new environment is no mo yare omo cholera ni malaria bomb omo panyifo ne ka kire omo say mo yare a hwe na ma anko timamufo no wa anko ankoje aduru after no shashi ewu and Andreas we know me di akire begutu ma me wia me honko na buku ne say he sneaked so wia no ko hu ti me phone ma na bido na hoto no ono ye na ye so obedwane back to Denmark and na be say obi ka say butu share di nejo on message by say omonko Denmark no monko bobo mo say be obu nyina angu omonko kura bibira ankodu because na malaria and cholera bomb ti bibira ankodu Denmark mu ye okodu no ko twere say buku na afa ya baba say musa say di enti ne ka kire say hwe na manko ti me phone na anko je edru kwasi boni ye say said ya mema Ghana ni mema bibini hu so wo tumi de e me nkofu mu was nipa na me kwa de media akire na mana media tomato ne de akire no se me yare na me kɔ no so sam yare a bibi no me ka obegire bo so kwase o tumi se me be de waji ma me okay instead ni yemu ye wudi ya ne ka asem a obegire di e na aka wa besi ne to wo ye Ghana ni a wan hwe obefuse o ye nipa se nte na kwa nipa bibiro Christian name omo foreign name omo obi and then me ya kama yiti me ba bie no kora bro be bie ko typical Ghanaian name and na identity kuma wo say no e obi na de ne de be da adam said ye be ya you could come kwana obi look down for me say ni kwana da was timato cause me di Joseph na nya Ghana din kwasi bro ni din tin kwana de Joseph wa to me wana to me cause me talk na man ni a me pena de makana man ti se me ye Ghana ni na bro ni din na me so wa to me e din a pena o de ama me yes ma to me ho ama no my identity na yira me kasa yira wasa di din na aside ama me inti ye sa fidi a yesu inti enye ye diem na se ye furu bi diem a na ye ni aji tuno no ba ye kuruma o ko out on mabontin na ni aji confident na ni aji na ba o tukwa ba dukwa right prati ni no amoa ukura nkrata no amoa na ho hye because ya e utiri mehu bia boss ono na okọ no de we superior esen ho sane she utiri bo no ba okuru mo hu ni se misimi ye nipa sen no de na mo ni so anyhow no na me ba bi na okọ bi an Ghana we bo ni ba na Ghana obi abuza se kosi bo ni nkrata we every yesuro no kra why you be there just say baby obeko bia no we free ba wo ba ne ho de a wo ye fugitive yeah so yeah too wo hu ye inferior dey una mabrochi kwa na wo kura nkrata kwa na yem kra show onto se kakra ka be be confidence tibo se ukofia afunu musa say wonya ntaba bi mu police ni kura hu suru bi ba me bi twona hu police kwa na udwane ndi afidie a ye sumi ya kakra ye ni da ye hunti be yi se afidie se be hwehwa afidie ni kakra no kre na MP ba ko wo kire pone na wo se eye ne ya pa se yese baby e gina obi yeso ase obi kabrofo Ghana ne ye bon nsema na ya se cheso ase wo nyansafo na won di ono de o kan pe enya obrofo aka na kire wo nyansa wo ye wo kan say ne kure on se wiase ise
we are currently you observe the Third World War. Third World War there course by and this first and second and you two near second air corner. And you didn't answer moon to one air, you do a soldier for body. It is soldier for a Canadian and Indian air. Soldier for your baby, you see a training military camp on a friend classroom and our school. Inti a soldier for a quantity from school for also soldier your army, air force, coast guard, diversity, will be the school, your visual art, home accounts, general art, science, and so on. Now, your friend will be the commanders or more military, or teacher for officers in any school penny for the Ministry of the Defense, the Ministry of Education. Now, your friend, if a strategy, they quack strategy, map our mount, or they quack map how they call First World War, what they call Second World War, Rabbi Philip, put the same map on the Third World War, like they said, we didn't go. So the new strategy. But any friend curriculum. The curriculum teacher you see, me teacher you should be feeling, me teacher the man me feeling, me so the man me feeling because generation for front ahead, about India for front by feeling be about account. To be here new strategies they are quackon. The who here pan your friend who say weapons are they quackon. AK-47. Then now they call a friend of skill. Nim dear Ben are the mark on a Pia Bonting. One as one. Ye nim dinner dear man say, Ubi. Ghana's unimade yesterday, Grana, or fairly quasi bruni cocoa cast English, I find were more useless. When I went school, when demand throw myself, guess what? Won't push your feet up, because feet up wanting to me and throw myself. I can't be school, which cast I want to about my best friend when demand on just one question, Mason, because when Jimmy and trouble of Ubi Kurum Casana, one and Jimmy Andron, yes, you would demand it. You may be a free no. Baby, we are see cause you're quoting Yans and him, the Eddie Quay anymore. Yeah, fairly anybody couldn't go school. Maybe if you need the purpose of education for us, what I say, anything I would say, I couldn't take Brofuka money dictionary because you want to Brofuka and just for communication instead of BTS. Yeah, it's incorrect English essay Kurana. You almost 7 questions, you almost 3 hours. English 7 questions, 3 hours. Question here, critical thinking questions. Questions that one good. Or cover of fool as your man could feed dash going to school. A S B where. See, did it young no Kasaka, or more fun every to Rofuna Quane and a brofua, a mark and yes for communication purpose. But what I think, you know, on a brofone cano and Yawa Journey and determine Agina. Till last year, I could winning Northeastern Virginia art contest, best work or no class, brofronte. What is your name? Wow. So, one another work FFI winning Northeastern Virginia art contest. Wow. What is your name? Unim what is your name? To make a sakura, we type Google Translator, knows what type of money they didn't come on Terry. As we're reading in for the Cassana walk and the little name dear. Then I agree 3 minutes dear or dear barber, you know, and if I call you wouldn't de. Into your name dear, and your own answer. In the end, 1 year view, that they didn't be any bayano. And the answer may come of one mean canny, dear. Become of one in can answer a communication and communicating in DM Fabro and Chilobi answer in your course school. You uncle who cover was an honorable for debt. As you say, only Cassasa Yankanya on Kanya Zambako crab. Wow. Okay. A job watch also watch or Chirade America. And now, one walk where you're gunning, where you're gunning near America, or you're gunning near or person Danny American into where you're gunning. Now, or some more in your king. Ya dia sebi ma me no ya papa no mo ni afinu a first no bruni dada mo a mo ya me bai die wo se bruni o na no de o sa ne nyina sese wo ka bi ajai because te oba no sunsum so na egu ye nimu ase ma oba no da so ya akwanti ene ase wo so abaje kan tese esa wo chai na wo obi ka brofo yi obi kasa enti wo de no ene ese wo hye mo kutu pase ka wo kasa wo original kasa na ese wo ka eja waje me do besia na afutuo kakra be na de be ma wo mo feel aso wo mo feel too inferior aso eye ne fere se wo ka kasa na so wo ka brofo wati na wo be encourage sembe na be ka kire no between ne kasa ne mother tongue no na say original kasa ne artificial one na wakwa wadi agina mu no afutuo be na de be ma wo no that onse making say we are say nipa bi obo ade bi obo kru bia ne ade ma udimu matari abeshe ma so ye Ghana ni odua ne abidi me so ye Ghana ni o kasa be ka me so wo ye Ghana ni ngisi ye do kasa ma wa na sa so be fere so be ka o kasa baji obi di atuma eni je se wa hira the odo be wi ase kwa na watwe wo se de odi ma no ompe omfa nya hwe ti e be sire
yɛma yɛni nko yɛ deɛ mmenye ka me nko na ko bia te ase sɛ brɔfo ni kwan sɛ kɛde ma yɛ makora bia ma me hu no de ma yɛ ɛne abɛhu sɛ brɔfo din no ɛyɛ slave name ɔmo ba no mo de sɛ di ni ma yɛ sɛbi o tina bɛhu me nua fante a na okura brɔfo din mi no kɔso no kwasi boni ne tena te ɔmo ho ase pa uno kokra Richard Combs no kura brɔfo din mi no cause slave master ne tena ase ne te ase sɛ wo de wo ka no ho ankasa me no na yɛ de ɛnam yɛ bɛtere brɔfo din me de ko bi bɛtima se ɛnyɛ yɛ dia ɛnkyerɛ identity ɛnkyerɛ who we are mesi me bi din me yɛ Kwame Aboagye a Kwame Owusu Aboagye na yɛ bi din boni bi no ɛfɛ ne Kwame Aboagye boni bi no ɛfɛ no sɛ asante onye fi here waso maami fi Colombia maami din so maami bibia Ghana ni ana waso ontimi nkyere oni bebe ne din kura ifiri kura waso ontimi nkyere so maami na ba hwe so na maami because we are African American kakra tu kakra wonye bruni sa tibia na bi kura say di nje besere say yema ye ninje ye de ho yema ye ninje ye de ho ebo emma confidence emma tu mi ma hu say udie ni ba sa na ukuro mu hini fro Jawajo Uzawaje okay fine but no name dini de unye broni unye bini na oba kasa o kan bro o kan ofie no kyerɛ sɛ onimade ye mfa kasa nkyerɛ nimde nyansa akora na ka kyerɛ no akora wi nimde suban akora ne daade a kyerɛ no fa akora wi onimde tie bɛsrɛ ye mane ba fie no mo nka ye kurom kasa mo ko school mo nko ka mo profo na teacher wo Ghana na obi bo ba sɛ waka ne kurom kasa ko school mu hono ka kyerɛ sɛ okoto nwa no ma ko ye okoto so ba so ba ye okoto oba nya no ma sɛ oba ye okoto a obi su okoto su ontimi nsu anu ma asu kyerɛ headmaster ne tia sɛ oba en commit crime oba enye bone oba nya mfonso sɛ obɛka ne kurom kasa nti otimi fa ban Canada oni sɛ moni bia obani ni semoni bia kyese medwene ho a mekyese abo ye kwase aboro bi kwa obani ni semoni bia why dia wa kan ikuru ka senti abo no it doesn't make nyanza semu bia ni ti obi kyeni bo ba obusuani ko school mu o ani kyeni ni nkoka se oban ni kurum kasa enne ma ni hu se we ye Ghana ni so ye proud Ghanaian and the kasa na kyese we ye Ghana ni timpene mo bi fa ba nka oba onana wo fa asi se wa nka ni kurum kasa to panyi futu abema yenu mo enu also waje mame nase men sa obrepi da foforo bibia ne amesa ba onche bi me da se pa why right also abache no wo kyera de wa America na to say languages and culture se na de ade a wodi hu akotene pa ye ka ye se papa so pa nwoma so enyina num de ntia na ne yoyo ntia ye hu ye ntem no de abehye yakoma mu a ema ye hu no se ye beka kan kasa pa de men tiase no jai why say kasa nipa dodo ni metitwi nipa meti akan kasa meti so mempene jai na wo hwe ne adesuade a media betoto ya enye wo nko a UK Italy wo mo wo say 30 languages wo mate ase enye wo nko a why India wo mo kuta 120 something wo mate ase afa 22 pe enye wo nko a na wo wa yi China Wamukuta say 302 omati asiafa ba kope aye friend Mandarin enya wo nko ampacho why enya wo nko jai why sade no jai sa patapa asem emwa why on hwe India 121 languages and so mafa mu 22 pe omu nyina ate ase enti adai ena yenko de okoka da bi wem mtre o da bi se ne mo kase yenka de ade wo pese o kire se enka na ye dai eye no na nipa dodo no te o man bia wo saade no enye nko a so ena obe presement ase sisi ave no kasa hwe China omkuta se 302 languages different so omu nyina ate ase se da bi enye kasa ye nyina yemfa de nipa dodo no te so me no kasa o tena se ama o minister akoka se yemfa Chinese nko school na obansua eye de wo ho eye de o minister yes wo ye the director of education central region papa we woni China for na kosha woni gina finfin ase ni hwe won ade opeso ye so won de opeso ye mo amu fi central region mo ntoto bi mane no mame why mabie phone lines no ho ye di nkomo bebre mame ni kan fa course bi na 7 dollars ntina ye hunu ba bi e be fa free number na da se ho no pa cho number na da se ho
obetima frɛ me sisi a na me yɛntie mu adwene bi na asɛm no deɛ anode I'm connected another live in series. Miss Odo net to say. Yes sir, Miss Odo. Yo, minia. Aha, some on here. Oh, nyame nkwa nice ho ye pa nice na wo so yi. Iboko wa hapa. Baby ya gina ni o, mama tie wa da ma. Yo. Da jam yase. Minia no teacher. Obeka say yi. So abo ajipia. Yes, we chechiri ni o America. Obeka say yi papa. He, odi se no kure. Ohun se yenya babu kwambia cheze ne nipa ekakasa baako. Na ye party mudina ehenyam. Na oman bia se na wokan, chana fokuta kasa hodo say 300 something. Yeah. Eno mache wo hwase na ye hu se baako wo mu a dodo no ate sakasa no. Yeah. Eti dodo no tede a yemfa no e ma me oman ni ina de se be ye betime de hu komo. Sa. Eno mafa. Yeah. Uba UK omo ese bro fu mu de ya. Omo kuta 14, UK kuta 14. And so omo ka English no maji atom. Oman bia wo wiase bia se na nyame bo no. Na yebenya kasa baako wo mu a aya na sa kasa no ene beye mre a dodo ni nyina timi eka bie itu bu ze no ma yese oh ene yemfa wi na sa de no unim ewo abrofo no mu but uba bifo mu a ode se edin papa hadrin uba Ghana akan kasa ene ye common so because the woka bunu eka akan the woka asante woka akan kasa uba isti the woka kwa woka akan infante ndi wuye no kura firi ho a omuna abedo so wie no afo beko ada region no a omuna kasa nye soronko no obi ma akan mamuda usubo hu se na akan kasa no okan bi otipa oka oti so etizenka ye fa sa kasa no baako anamionu pepra wo Ghana se yemfa wei enkire ye ho de na yemfa ni ye ho nkomo a odi se nka ebe fe papa na sede na teacher eka no kasa a woka sa woka brofo sa woka Japan sa woka hwanhwan eye ene chese unimyanza yo nye no ne chese unimyanza nyansa no ene de wode kasa no eye eba beye no kure ene unyansa no eti so bika brofo no nyansa de a nka kwabla neti ayi inyisimamu na wakose yenye nim se we kraman enwonwambo yenzani no ono no dipa da sani yabo se yenye me kraman yenye mi jata eni yenzani no gabi but ye dia haye ho se no waka no eye broni obaye no ono empese obosuan wo kasa bato pese ono no wudi nkomo eno no de kasa ma so oti ase na otimi didi so sa eti onu suan wo kasa de a onu be do so because wona wahye no wo kasa nti de wo de be control no no na wodi so no onu pese onu e control no de kasa ye de amon ina wakati so kuyiwi mami ina wodi so Ghana obeti akra we abin pa akra no abin pa aden no abin okabrofo hey language kasa language kasa into wabin wo mleku a ode se akra bi no wo kira
no sunya kyerɛ akora no de box no I'm say Jesus one day or the box ɛyɛ gate to ano akora no okay ye box the gate to ano ɛna ɔde nana ado picture or the picture no kan na gate na bi wow oyi nana ado picture no no the picture wofo ɛhyɛ hɔ a gate no emie hey ɔte akora wi asi o kyerɛ ha eju ba kan kyerɛ me sɛ saa akora wɔ yi abɔn onima deɛ agoro wo yeni so na mu do ɔte akyemota a ya kyerɛ bodi kasa ɔno ankasa ne modern language onim ka no wo sɛ ɔno mom enimade sɛ ɔhun kwan bibini ɛfa so kasa obi abin wo de wabin pa so ɔhun bibini ba broni so kasa obi abin a na yɛ akora wo timi de nsa yɛ dɛ ɛyɛ bibi all results wo bibi a adanse wɔ ho enye wa wo de kasa bebre ɔna broni kasa saa akora no wabin nti broni pe obi aboa no a saa akora no ɛna ɔhwɛ sɛ ɔdiska sponsor no because ɔna be bibi papa bi ɛwɔ man no mu ɛnyɛ kasa but yɛ de ɔka English no yɛ diska bɛboa no na mum saa akora ya meka na sɛ mu yi a wɔtuma yɛ box wa ɔno sɛ de bɛ no ɔde yɛ nana do picture no ayi nti saa adwene da akora wɔ tim no adan na yɛn kɔpɛ akora wɔ yi mfa no enye bibi but onka brofo ndi ɔno ɔmen to aka brofo no yɛ diska bɛ sponsor no ama scholarship sɛ ɔmra ha emesua de a wontim fa ne nsa enye hwee na no me tia asɛm bi ɛna na ka ho asɛm ɛyɛ me yie sɛ yɛ te Ghana yɛne yɛ krom kasa ɛyɛ ne kasa yɛnte aseɛ woka yɛnte wodi buba yɛnte Ghana ne akɔ school awie ɛfɛ do professor lecturer wɔyɛ kani ba pa pio wɔn hwie wode pen man sɛ ɔntwerɛ mekɔ aba na mɛba sisi a wɔn hwie ntimi ntwerɛ da nkurasɛm kora ma no nkurasɛm kora ma no ɔntimi ntwerɛ da mekɔ aba wɔyɛ professor wɔn hwie wɔntimi ntwerɛ but ɔtwerɛ brɔfo kasa obetuma atwerɛ buku no bɛsɛ 20 sheets ɛso ma no 2 sentence sɛ ɔntwerɛ no ankasa ne kuro kasa a nyame awo na ne maame tete no mu ɔntimi ntwerɛ ɛso ɔno si onimadeɛ ɔno ɔsi onim de na yɛne kasa yɛ de akora no yɛntimi ensuan yɛntimi entwerɛ yɛntimi kenkai yɛbu mu ba yɛntie no ɛnɛ anya yɛ ya sɛ baabi awiase kɔyi ɛne yɛbɛsrɛ ɛhemfamɔ Ghana nyinaa yɛhu sɛ kasa baako bi wɔ hɔ ɛyɛ akan kasa obi ate bi moma yɛmfa saa kasa yi na yɛntimi fa nkyena deɛ paa because sɛ wode ɛhyerɛ nipa no deɛ a ohunu easy dalo na wɔka asɛm bi wose bibini ani broni esua deɛ na yɛde English a woka English na fe na wode bɛkɔ kasa mu no ɔno bɛka na wɔyɛ ade kora no wɔwie no wɔyɛ wie sɛ wɔ sɛ wodwene ho ansa wo so afei na bɛdwene ho de akɔ kasa mu wɔkɔ amfa dwene wɔyɛ amba sɛ yɛnkɔ sua China kasa ɛmfa nte sɛ akora mfiri class 1 ɛkɔ n'anim ɔte central region ho tibon koso ɔte central region ɛne akɔfa China for mmiɛnsa wei ɛka kyɛ sɛ wo de bɛkɔ school kyɛ sɛ medeɛ kuro wei koraa deɛ ɛyɛ na yɛka ho bio nanka ɛne deɛ mpo deɛ sɛ ɛne nka yɛte French for ntem French kasa kora mpo so nyɛ Africa kasa te sɛ the British for ono obu African country bi omu no obu Chinese ni cha Africa ni bia twea it is the French for it is the British for the we abɛhyɛ yɛkon enum so Britain France de abɛhyɛ omkon ɛna yɛhyɛ omu finfini etika ne nke papa mu dia sɛ bɛyɛ ebetimi ne sankufu yi akasa because Togo ka French Benin ka French Burkina ka French
Africa ka French Benin Ukoma Lini na mu, Benin nyinaa- na so mo ka French. ɔmo nyinaa ka French ɛtikane deɛ na nkana yɛbɛka sɛ sesei ɛneɛ sɛ bɛyɛ ɛkora bɛtumi di ho nkɔmmɔ no ɛne nka ɛyɛ sɛ yɛsua French da bɛn na French kora tuma yɛ compose ɛwɔ Ghana bɛsi nɛ sɛ ayɛ wɔhyɛ sɛ ɛsɛ obi asua bi na afei deɛ China ɛna Ghana nkunkusua ne kasa ɔmmerɛko a yɛne yɛkasa nyame de abɔ yɛ kora no yɛntimi nka yɛsi nkunkusua China ɛkasa na sɛ deɛ yɛtɔ nkɔso mu no ɛnoa mu ne yɛda so yɛda yi ɛda yɛmfiri mu da deɛ nti sɛ yɛkɔsua China kasa ɛwɔ kwan bɛɛ so deɛ nti na ɛsɛ Ghana ɛkɔsua China kasa ɛde bɛhyɛ yɛ kolokolo mu sɛ akwara nhyɛ aseɛ mfiri krasoan na nka wonka sɛ yɛnhyɛ aseɛ ɛmkyerɛ akwara yɛ kasa mfiri krasoan sɛ bɛyɛ a yɛmfiri yɛ kasa ho All right. na obi te Ghana ikasa wonte a woyɛ twi ni ba sɛ no wokan wodi twi ɛkyia no a na ɔde bɔfo ɛgye wo so because ɛyɛ ne tai ɛyɛ ne fɛdeɛ sɛ ɔbɛka twi kasa ana ɔbɛka ɔnoa ne kasa a ofirim sɛ yɛ krɔbɔ sɛ yɛ igwe sɛ ɛkyɛ sɛ ɔfɛle sɛ ɔbɛka because ɔka ɛbɛka sɛ woyɛ kurasi ni meme kasa nyame abɔ me wɔ mu a ɔtumfo yakokɔ de ama me no meme ka me kurasi ni ne mu broni deɛ a wɔde abɛhyɛ wo kɔn ɛno deɛ woka wo nyansa okay ɔde deɛ bane adama anoding na mo P4 ɛna esita bi kyerɛ anwensɛm na me yɛmfi saa anwensɛm no da so da metim me kai fa wɔse enti yɛ na hofadie nie ɔhyɛ aseɛ no wɔse enti yɛ hofadie nie ɛna amanɔnefoɔ ɛne yɛn adwale abomu thank you nko ɛna medase nko Pieto ɛbɛto danta na amanfra kasa ɛbɛto yɛdeɛ okay moment kaya kasa nice one nice ya fa front odama moment kaya kasa ɛna yɛho fadie adi mu medase that's it medase pa Mr. Odono no yɛmfa the next video watima wura mu ha sɛ yɛnhwɛ okay brakwa akwaba yo onia sure ever say yo onia aha TV I already reduce TV ni volume no on now akasa gu phone no wadama my read so no onia sure the weekend no am say do weekend say ya na nipa no edoso I'm too ya pata na gwa no at least utimi ya be 2 minutes na ko bi so esa na so obi ade bia wo frɛ onya ma show so na ye lusu listen to mate yo me ma me ya me bɔ ne ntem na kasa ntem so me da se pa me da se so ayem sa ade na okofa ba ya me de pa because wo hwɛ se the baby program start here no e de baby a ye de be PC ya me de se sa me no nipa nyina kan wasam hwɛ ye hwɛ de bi Ghana ni yete no yɛhwɛ kura nkranfo no me pamchao mo bia nyima no si bɔne ɛnyɛ nkranfo no ba yɛnya yɛ flaman na o makɔtena akra no ɛhɔ na saa problems we see ni nyina every eba what there sometimes some guys say obi ti akra ɛna to some extent kumase saa nkofo yi so mo free ɛhɔ no mo kɔ mo kasa kroma odi ahwɛ mo behavior kɔmfa so sikasa kyerɛ o mo nkrofo no hɔ no na nsan yɛ starting for achimota ya wa ne sɛ achimota ya fa school ni bi no nya kɔ empese nti onko no kokotwa ne mpese no mi wan na broni ba bi so school mu a ono ntinye tintin kra wa che Ghana ni mpese no ono de ma ne tinye ni wo ho ba pese no de ye ma ono onko no kokotwa mpese yi ni emrofo yi di ko boss no hana odi nkunim akra no ono a se wodu ye so te America kra mo de asa ko defense o say o mo na kwa America ne san mo ne ntam ayi na san e be ho nam se akwa bi chenkra wa se fe ko bi e champo wo so wan za akwa jimifo bi am sister menim so politicians we say na ote ho a na okache se John say ofri krasi na ba akra enkran nti ba ho a kumasi ye krasi man
Sa and cry me real school na me say me really go on 2000. Baby am my interchange airport in China or my interchange kase wonyina. Ye free town ba hona ye toilet. Kro ye nyini da ben. Enti so won say manyam wo say ekoso a amam ye nyan kasa ye ho no. Oh yes, na even airport city kura no 2000 say ne wo. The year 2000 ne wo. So it is a yan ya ho mpo no de ye ni o. Obi aba broni ni ba ye school no odu nkra ni tinwi. Pesen de ndi ntwa. Obi free Kumasi no ba kra ye ka kire say ofre krase na aba enti oba won behave asemo sa on di kwedi na meka sa enyema no emanigati chase wa kra mo chen any other part of the country no enti ama obi su ko school na o so start sua sa enyema ni bi ye maami bi ote radio station bi wa kra ha brofa kase na maami ya ka waka brofa kase nyina enso kase bia wo bi adwuma no fa di pattern adwuma kora ebedin pa many teacher ni na obu bi sa bende bia metale to status say brofa kase na nkyere level of intelligence me ma school you can masters me ko school in England okay enso still me oni mi sia me ya santene de twi na meka me ni brofa din me ya wo me ni brofa din e frem kwamba so a enoa na de ko wu enoa na e betwe na de abo me ma bo ba me frem kwamba so a anyone nti me nuanom said teacher ni na sam work am e wi ase so obi sisan odin no sisan kasa wataw ti wataw yamfa bibia na bibia nto je wataw etimi ye me de say eto da bia ya digress from politics and no say ye bibia about the society na ye kan bibia e betima abo ma ye so yakoye nim ya srem yakoba bi na even abotira say kraba no ko na ushia broni na say bia nwa kasa na utia efun a o kan wan tia so ye krom kasa na kire say how are you hwa o do be force no so da to da cha o kan ba bi no krepa and the grand kaze ye di be hu no fo na we mu do mi nkrase fo mba no mo de omo su ban nkrase sem na ba ti da bi yes obitimi tabro kire ba bi asante fo de ba bi anu mo kan mo kasa na wonu Ghana ni anya akokuduro ka asem we abonte o ade ya chese vrade you little Italy you China little China say one way sani mani nyina hwe edipa mne ne adwuma woye Italian na mne ne adwuma obeje di say na busuafo ne ba ya no ma switch kasa no from English no ma start chabana bata emoja no aso mbeka nyina wugina no da ne jimi ni wonte hwe ofa ho be but the thing pakro we ya so me fa phone na sesi am ye kwayi ma fra me kasa wugina chire wo say what's he saying I'm not saying anything me ka Ghana eti me free so mo bia baby because obi ko school we na adwen say school no wa konenti woni hwe papa ne kase bi ma me ntumi kana face was say obi timi fail English na ya amana anto papa subjects na aka ni na yes we fail English nti amana anko na subjects na aka no di Portuguese na try sabi pada so den kan kasa na try sa other subjects no ne bro for na bi no de try it was not pass other subjects na I didn't just say English ni dey on English anoting so you're planning for then I want to person the China kasa never there on the least to talk about this guy no the better I'm in free so if you do nyansa kasa e mo do tell me there no dey but do me so go that mean baby na me ti obi there me that's bro kwa me that's papa right yemfa but wa ofra wo ntima me wi amefra wa ntimi ntombia why yemfa wa ofra wo ntima me wi amefra wa gaspi akwaba yeah minia we there so and the line so I hot pa enti wadama I tell you this is not the first time I may try some friend and anytime I try manya watu yanko ye ni wadama mafa pa yanko media kakra me kan fa sa education won say abrofo nan kasa kra no atre say very intelligent no just say ordinary mame and I say the papa kasa won say British ni betini atra Ghana 20 years 30 years sane banti ni krom kasa on treo ekuro no timu ne kasa da enye possible okay wow but yanso ye de ne say me matna Holland 30 years me ko Ghana ekotu nipa obi wo ha otimi ya ne ba kete me fa sa kola be 3 years not na ba ho ha kola me ka twi kire na o cement na mami na de na akole ntitwi da bi me ba na de brofo nko an oko me say sesi ade adro no well na wo de na de wo to atwene na wo no wa fa obi de won say ni nyina ya na da bia me ka se Ghana ya na yesuatra e de suatra no so na e boye fom
So nti nke bia be better see nyina be call back na kofa your culture said ye ka no. Once Asante ni say otena edwama. Yeah. Obeka ni twi. Yeah. Oshia brofo or no beka brofo. But say obeshi ono ane man made so beka brofo pa because e bia sebe ye krom for anwona for enfante for we o debi obeka ni krom kasa. We ni nyina akire nyansa wo ye mfa. Kebe ni say ya ni atwa papa so a na broni kasa. Say say awokofa Chinese. Na Chinese one wa China no ma start isu atwi. Ere ye ni ye kofa Chinese dia bagana na aden kra. Aso ya nonom bibi. Aso ya ni ya o manonom bibi o. Aso manom bibi. Obia sorry anu wa kan de obia keke. No dia beto na abeye mra na ase bia ye nyina ye ni so. Sabe me ka se bagana fo bebre ho mani aju. Ye besua atwi, ye besua Chinese so. Won hwe picture na da so. Wa success education is so. E no do ma kugo na Chinese form fiamfiam mensa pe no we control wo mu gu ambe bebe. Yeah. Minu mu wo on my way mu Holland a. Say you come kasa ono no be kan krom kasa o. You know ya no oshia Dutch kasa na no krampo den koye papa bia. O kan ba obubu ni pempepe brofo no bubum ba ko no de na ba bi. O fa kasa so be share ni krom ni. Enso hapa o be share Ghana ni pa bi wo ha. Wo be so ne kan utimu say unia pa na nam we. Wo ko katwi a kire na no na dan no o be kan. Dutch a kire. O be ka Dutch a kire. Me say na de. O hu de ha. Say na ke ye benya. Me say me tie me ma me say me ma. So man sua me kasa o mo te kasa bia ampa so me de nyame ase o mu susa me last one ready for but o mu three ni nyina o mu nyina etimi ka twi ansana even cry o mu se o Holland o minim se Dutch kasa ndi o mu ko school a o mu besua but efie no dia na me de ma no o ko school a ye ko kire na twi kasa sa wo ho enti e wasa me so me di me fie de na ma no ne Dutch no ko minchi a ye kasa o no so etimi aka bi. But once Hannah me free, and ye ton your identity say, yeah, say, that's right. Do the major no Miss Medasipa opening you. Yeah, because Medasipa papa. That's Miss Medasipa. Yamfa, okay, Auntie Patricia to mobile room. Hello. Hi, audition. Aha, Madam Auntie Patricia, so on there. Nyamiada Roma. For sure. Boko hapa. Wada mami ntie wa. Amiti abusuafo nyina. Obi ajo so. Wo ma me bre. Sa wantimi ngurem kafra. Sorry. Anyway, me ba late but me beto ye languages ya kan wase. Me kan kakra nze last bi kra me sende wo bi me hunu wo net so. Na me de sende wo. Ese Europe fo nyina sesese omo be kire twi e wo school. Me de sende wo bi a wan check anhwe. Enti ade ne se yete ye krom na yeto ye krom ekasa ade ato atwene. Ne akofa obi de. Eya asemo krai mu ayete UK ha eno kra na me de ya na ye metan ye mabufu kra de me mpesa metene se otio nso ntumi nka me tisa asema na makoma na bibi ya aye me wotio nso ntumi nka ene say me se ye mai bebre wa ha ebi wo ho a obi wo kra wanya bet 30 35 for one ke bun one te bun yo. Ana yenso so ye 2/4 English ya ye de timui enu anu omo de ti efie ho se bo ha wa se misua kasa na free nkola no ho. What do you mean say usua kasa free nkola no usua kasa de na yekopa book na sua oho me say me atwini akani asantini pio enti no me fede sa me ka me krom kasa me manso so ti me krom kasa eka oka me krom kasa me wo no Holland abonten so enso wo country kono ubu bekura wote ase if you say me desane tete no me ne kasa na sa wodane kwabrofo a me ka chen say ante me pa chew asem na wo kan won me say mente ase because the way I walk o kan kro no yamfa sa ankyere me nti no de bomoden anadan ko twi ko twi dia asema wo kan meti ase me kasa nso a wotem ase no asan da ne ko enti no was say ye yire ye ho say ye be kire ye ma ye krom kasa
amaya wo mate yase ye di kura baby wo na kɔ baby na bia bibi bi esi wo bɔ wani akyerɛ ne sɛ then ye say anase ye say wo be head no aba wani akyerɛ no sa je so ka brofo wo ka brofo nso so a obi o bi abete enti na wo kɔ ya na wo baaye na ye te Ghana bontene so kasa ahodoɔ bebree wo krom kasa wɔ hɔ tree wɔ hɔ gan wɔ hɔ wo se me de me nkyerɛ me ba tree me nkyerɛ ne ga me nkyerɛ ne yiwe na mmom no me kɔ akɔfa obi kasa ase ne sɛ me kai sɛ those days 90s mo hɔ no no tam kra ye susa no enkran na wɔn de gan kyerɛ de o na wɔn ya na mo de gan kyerɛ de ansa na wɔn de English nso akyerɛ de but say yato ni nyina agu adenti na wasi yatugu say wo ba ko school no ante brofo ade yesere no say akola no ente brofo no mo sere no me say me brother keto bi de ne bato me ana be 2 years ni me call Ghana na me say me yi akola na frɛ kras na me de na aba krom ana me de bre me wofa na me wofa ne yire no na wo de say wo ye de say head wo achimata ana me de ne call ho akola 10 years no ya ka brofo a won tinti no because obeden we sua de ntina e wo say yes san na chi way back to class 1 wahu e wo say yes san na chi way back to class 1 as you know MZP3 o say nti because of brofo a won tinti e wo say yes san na chi no ne enkwala ni nyina ko start from they say from the scratch and san o de aba na ye na ye kire wo mo they say tree wo ho a senka onko frase wo ho every say tree kasa no na wo say inka akan kasa na wo say nka ekoye ye first language and sana ye de broni ni de no kra ba ye second language but say no Ghana no mo pa kire ye say English ni ye first language and the other languages no me town Holland ni be say town o ma that town no so akoye your friend say second language and passumo enti e was so omo na ye kan ye na ye pe either say ye be pe 3 languages bi na one mo de aka what they say one more education one more can say school curriculum no school yeah exactly yes ya de one mo de kan ho okay one mo de kan ho na say enkwala no akwala bi atumi eka tree anasa watenkra kro betimi ye de kan ho de ye okoso ye bekyere no na ya kyerɛkyerɛ wo mo na sɛ obi abetumi ate ne yonko ase a me feel sɛ ye better than say ye de broni kasa be ye kasa no ene wo bi te Ghana ne bentimi nka tree wọ́n ní ti fie ontumi ní nka tree agye sɛ brofo nko ebi wɔ me fie me famrem yes ebi wɔ me fie enti Ghana sem na me kan ebi wɔ me fie nkola ne nti tree nkola ne nti tree me wɔ fa mademma me wɔ fa ne nananom wɔn nti tree ba akokora obi ani hɔ a wɔte tree oni akora ne kasa agye sɛ ɔka brofo me nya ya me se me de mitimi nka brofo na me meka ne tɛkyerɛ ma wo na maka saa na omu nyina esere enya ntino mekɔ no obi aba anti medase yemfa victory so timawura victorious akwaba hello ya eja nyame nhyira any program ya o me chi obi anso platform we dia ya me do what they are more discussing okay akaye ho ye nyina ye wa America bra me ma me ne me papa twi ni ye de kire ye nyina ofie nso yetumi ateni me wo me masters me ye adwuma wa America me ye adwuma with the city me say Spanish fo e wo hye o ma na o mo ka wo hye Chinese ni no ne ba ka we no mo kom kasa ka o mo krom kasa India ni ne ba krom kasa nso sa akora no san so tebrofo me say me bank bi me me colleague
na nurse ni doctor na mumba katwi. Can you imagine? Wow, just say any be muru so be a yakofa kura de me kunsho manim na madam was saying na wadam for you all right. Yen nyina ya practice wa ha. Meanwhile no so unim de ya me ya. Bra, omo asabe. Omo level of education na wo form no. Omo so na asabe omo yes an. Onto nam da na koto brebo fo no. Onto nam da no. Be me san so aye ewo DOE school mu. Aye nurse ni wo. Na say in a man bi ba no obebo ni din no. Asirent na obodi na no asem se wudin na nya saa aye sei na ma bo ubo akandin. Obi o ha no abo na ose tilt na say he wo ye osei tutu. Wonim say nti me huni bi am say wonim say wo ye ohini din na ye de to. Nti me other colleagues ni teachers na am say ka na am say obi to me bo Walensky. Chromo so sane ye bo udin me twi din me say bisa me colleague no ma chromo sane ye bo me din ma chiche ma chrew se me to me bo udin a se won so to me bo me din no inti no den na se wo ma ye sesa udin because no na mo ma ye comfortable dad oh we adai chre omo sane ye bo udin no wakokodru mani ajago pa ma ni bibiri sa di bia ke bo pa bra, the me yan say, sir, ye train local language na me, the na boy go school ne say, ye ka say ye mention bibia. Na ma translate ya between mu. Na be ma list, na ma san atro. What will look wow kasa? Ye fancy ye catch us a list of amphibians. What to make trouble for no akoka. But who the ba local language say and more omo asa sans won't you. Metumi aleste na ma training na me sambo ni dia na me dia be say no kra be mu hu ni tantante because what about kasa mu a dia me question dia bro ye dan me de be ko ye we mu ye local language wan sana ma be ansa ni ye sane a eno no e ma me to me explain me ho more e ma me to me tro mo but ye which say me dwen ho amente ase me dwen ho ye uba ha ya me hu ye ma chese omo so asebe omo tumi express omo wo brofo no mo we shi obi na wo hu na wonim se wonu a wo kaji a kire no ma enti bi obi be hu wo ba bi no be hu sister aha na wo na msehwe no nso ye hu wa abonten me ye ne we mu na ye tworo wonim case management anipa tworo aye dey fight for momomba wo tifie be a level of education because from for when because what to omo grafo American ni na wo kan me share ba ko na say me free Ghana na to me ka Ghana kasa me ka twi kakra say madam excuse me me ka twi kakra me kan o ka de kasa wo twi wo te kasa na me kan de because ahana kasa no nso no omo ankasa no omo nim sa America for ankasa omo nte brofo me say omo because me tro comment ase arkali oka brofo no eye te se me ka twi ye kasa no tro edin papa inti no no betumi aka brofo no so se wonim sa arkali ntumi mpo in read ontumi ntwere ansa ne kasa no but ye ne kasa ye de tren wo fie no inti no what is on no kasa na America to make us she don't he don't not say hey na the second person we na she doesn't one found one the hands of betiase wa come the obetiase no wo ka kire wo we so no offense ne ba no na etibrofo media me twi kasa de you don't and no na me ema me ti ase na me to me tro ne ye nti na me ma oba me dem say me na mfo ne ka na nde twi na ne ma ne ka ofi so me ma say me ba wo college then or the call scholarship ni twi no or me ba na me say me ba public school so no ni twi no na de eye nti no me Spanish for bra say wa wonim so on the way or se pop or bet kra na obeka just me no English no English. We go Germany, we call holidays so that or brofo na wo kan say one can chrome kasa ni bi no. On few cry when you are will be a question. On few. Oh, it's about time I say a chair say. Speaking English is not a measure of intelligence. And at the Parliament, it is not. An MPs it is not a measure of intelligence. What I say?
Now, there I am dance so I will state, we look at the percentage, more pioneer research, near the number of people are omukachi. And we can use that as our language, but you know how omuchi, excuse my language, bebrena echi asante oh, asante tree no we me maame ya asante me papa ye akuapem asante tree oh we akuapem ni oka we ya me papa eka mente ana oka o lai soup no ebia ye wosane ye ka no wa asante akuapem ni so beka cho se inkita bra wo beti ase wonti ase but wo do asante na me ka nkra wo beti ase me boa kwa uni so beti ase dio achim ni nso beti ase majority carry the vote na e che say dia dodo no ti ase nti wo beti ase wo betimi no madi akọ and na wo hwe figures da ka oman bia dia omo do so dia ne fa na omo de ko ye oman bia exactly omo nti ase metakra dia ye be ma wo sua takra di bade obi wo ho dia wo twi a first no na baby a wo call secondary school no e ho language no ofaka hon se usua but not girl be na me no school obetro onu ni tro chi bra onya ne ye kra ya de sere no bisa se no wo he no ye judge e wo Ghana onya wo chi ne ye sere no se nkrofo nyinya we no but no ye because onu na kire se onimade to get a in chi yes onimpa osua papa onimankasa okay. I am bringing up these issues. I am the social issues, political issues, and the hatred. Yes, but yes, it's about somebody may say comments, baby. Sure, I'm not saying I'm not being tribalistic, but yeah, mama yan kind of correct. So kind for. Na nkrofonya akwan be penetrate and this election speaks it. Okay. No matter what and not nothing. Ohuni nua obeto ama onene yepe. Omo differences beto nchen di omo ya yepe. No matter how ahunani oti ohuni nua no omo differences beto nchen no omo yepe. Hwesenia Akan tribe among the Akan tribes no kra asante for ye hu Adentia, bonne ben. Kakra. What you say, bonne ben. Yina back. Na onim nipa omo amabo omo wo krom ha. Enye mikro, mo nya asante fo. Nti aya mo ndwen po se ye nyina ye ba ha ye de Ghana di. Nti ye se asante otumfo ne ne ma. Ye omo ka se omo tem ho a. Mo be hu nipa dodo. A ye beti ye ho afi Ghana. Okay. This election has spoken. None of my hands started this or instigated as a learned person, educated person, or started sadly. Mama, man can't pay for one can. So, baby, I escalated. And if you look at what the registrar, I started with you.